ba efa umbra emergency Ghana TV SNSO yasanso e de ehwemu wa ha se biem ne ye de ehwemu no ne ye to enwuma so ene ma me bi nsem ode etudwa no emu oden so kakra bibia kakra ha nenne nsem ode etudwa no o se ne customer bi ene opese ode ne 6 eda ne 9 ne nyina ne se ne ne ma oton customer ya ba be free ne edi kan ne to so mienu ne to so miensa eno ene okoko bisa ne se Niam yo be fire no ama ne sika nti ebra so so kokofa ne ama nti oyede ofa sika no embre no se na ebe ya obenye ode be so ne wanya wo ho ne so no ode ha kofa ne ama ma me ne mu ni yakum o se asem o kan ye na enye ne de nsem o keka kire no no enso ani na ma mi se ontena se emobi emfa ne sika ye endwa na nka se ode fasoro na anye ya ode be fa fom waba be pie mu fidiem ha se ode nsem pi e na etudwa medofo ka me ho ne yenko tie nsem na ode etudwa no ne ba yetumi a kire ya adwen e de afa ho na me ma re mfi so be like no wa share na wa subscribe na afi so wa drop a comment no comment section ho na bibia etumi ato na afa abusua yenko hwe video no embrace sia mami akwa ba bacho within no bacho Linda Manfu yeah ma Linda bacho free na ba bacho se Boaku Sashi Boaku e Safi for the home case ba pa o ma Linda dey ansam na si me bacho ma ansam ne se me tombo de o se hwedwina se e fra oba bi amasapoma amasaman idwomu hima ma me ne di dwa mfie miensa na ekoi obeje me niema oje a ochie bi na aka bi saa la cho na ska woni ho 60 million eno de ototwene ye ne etoso mi no obeje niema wo me ho 135 million ne etoso miensa o manadamfo ye fra na kuya ebeje 85 e ma ne se wo yale nti wo se mo da hospital am say niema na ba bedi wo ne doso menti yase na kuyase wo de be ma no o yale ntu me friend phone so wo se ma fama no na oba de ba de na ona na no me bedi da bi o to wo ase o asa asam no me ti ase ba ono wa ama mpacho de ana wono wo ka famia mama we mpacho an famia mama we command no wo command wo an ana nipa no oba ye no to Africa afri nkran ba mpacho nipa no so ba sefi ho beto niema ana nipa na ba sefi aba beje akoma no me ba wo ana wonyan ya wo se ma we first one wo se ma wan first one ono an beje ye say first one otua bi na aka bi 25 back 35 back no danchen second one the ono an beje ye 135 nti third one o ma akuya no second one otua wo ka mpacho da bi na wantua wo ka na asa ma na foforo ma na me ni say adwuma ye me na ye be bosom be mi ensa na nan bosom mi ensa pe ogo ka na wo tu bi ya wo beje nti na me oba wo otua bi na aka bi saa nti na me ni say bia o de beba ayo sana na ma dwen ye me nti ni atoso mi ensa na o say wo da hospital nti wo sere me anam se da bi sika na ba bedi wo keka bo ma ebu 200 million ne so say ma kodwe ke credit loan asanye nso ti se me de ma wa me ho be kire me o se ma me de bebro na nkran fa ba be sesa ne ma no ama sama market me ho to me a me kwa koji ni nyina me ba next week me diska ni nyina beba ma nyame ene no kure ni na me fi say ye no kure nti me dana iska 80 million no 85 no ma kuya de koye 85 million bacho biem e de ma kuya ne de koye 85 850 million there 85 bacho million nti me dana ma kuya ne de koye no kure nim ne na awotwe son wansa ama o ma kuya ne 50 million se won fa mare me na me ma kuya ne te yes sister sapo ma o de make 25 35 nti sa ukabo ma 60 million 50 million na wo de ama me no me ti ama na kasika dada ne 10 million asani yakọ 85 ne 35 ne so me kan so me de me yesomafo frɛ no na me frɛ sapo ma no bo na ma ne o say ma sika dada no so nti wo kika na me say ai sika nya me de ya you eno na nche ma be si ne me hu na baba wa ni bi me wo ma bo so be nsia 2 years ni na me ba ama saman se sika no me ba beje me ba ya ma hu baba wa no me frɛ ne fon wa mfa nti na me kom e wa market wo say ye kochi matum quick credit for da ni asa aboba agu nchense so anim gwase e beto me nti me di hobe nanum ma hu na me ma me unam ho sa nti madam bi so market wa minimu no na mpanimfo bi okobo o mama ne na ma na ba ko ne number my friend Mr. Dilave no ma ye vate me na me ko tena ase no se ma ye sere wo sapo ma wo tu kwan ye so ya pe na ye hu no
nti yesrewa yesi wa send 50 million aton phone so jenako na ye ma 1 month am say menti ase sika wona we dosu 50 million me pa church say wo ka 138 no ne 130 ni bomu a omo ma me 50 million nti me mpene emfa nko na omo kan ya say 1 month bra beje nkaye no am say eh dada se me ba no man to support ma me ba wo se ma lenda me ne be kasa ntu de nche na fako am saying your mama me lolo fair ma no man no mama me lolo fair say 1.6 say 1.5 na me je na me order the number ma me number no ha sisi ya na me de koy be 1 month na my friend man was me friend support ma o ma me friend man na o support ma da me am ba ho a chire na akodi be 1 year ah me friend girl na ma me chick am saying me de wo be call Oyerepa o ana wo hinini ana ajapa was fa me ko na ko asebe enya mo na te ho enipa na tewa yeti na me sa sapoma me na oka sa asem kire ma me frega na sa eko 2 years ni ntia na ano oku adai na me bank me funi mu sanse me se me frɛ na obedwane me kwa ni nto sa adaka be 30 ni sisi wo ene ho body ani kunu te ho nti na akasa ne ye be 6 months na be ma bi frɛ me se me pa cho ne ma lenda sapoma do ko sengan wo se me pese me so scan every month we me ma 5 say eh bla 5 million sika na bisa wo yere no ana wunu ya bi famine dodge nko be wo se wo konkran ba me konkran no ba eni wo magu ho na di kunu to na de ele nti ni kunu to na bisa so be fan to something patch an me pe no mawura no no friend phone so hello brana obi ba be fan to o ba ipo be hu mi anu sheki ye ehwa o se mami we na o wo se hwia friend say obi ma ne 5 minutes o se wonye no ehwana be ma na sole na se na be ma na hu se ma nyi introduction na nkyere no saka me ka kye ne so de me kan ko be o ma oba ne ma fine case nti me tena ho amankasa be ma ne ba ya o sorry be 5 o'clock no okoya san ba ya o so okọ baabi nti oba ba be yi vat ye na watie mama ne msi yo e bo be 3 to 4 no ba no o frame me ne madam ba ko bi efi se yo de body abre no no de to me ni se me ba man kra wo mo nti o mu ni ska bi o mo de be ma me ne ama me chena be ma ne na kasa ma ne yere no me ba cho Mr. Dilove no okoye no okoto sapama no oko Dilove no me pa cha me ko bo na man ne o se ga ne ba bia me de me ko bia me fa ne nko na okoye na body ani bi gu ho no na nuema ne gu ho no de na o mu ka fa ho ah body ne niama o no woton ne niama o ton nya wo so niama so na oton ya wadi ana me chere se okoye no a okoto sa niama na gu ho no mo no mpacho miti okoto se gu ho no na Mr. Dilove no so fa de ko ba bia o mko no ejomo oba ahema ni wo me pacho no ne body hema hwan na ya body ono sapoma no anti kromo ne ko hye ni ho ono ne body hema timpanifo na tese okay ana ni bisa so ko ere ko hye ni kromo ni mu ana uja ho no na afa na mo betra se busa nsem body e bi sini body e bi bibi sa body mami wani eden a mama body e mami cancer mi tla so wani eden me office la me te se na wo bu ofu gidigidi se abufuo na ese nkare te sa body kure se abufuo no ana na ese nkare te sa wo body ye na nka to ne nkran dwom honom na nka de ji usika what I say because wani eden a edru ba bi obi bu kwase a ehon ne se wani eden ko nyame wache obi adomachade o wonfa bibi ma obi kwa mpacho de bi ti sabra uja abode eri ho uja tomatoes ne ho no na sabra na da wo kop no wo free se hia kodru nkan bode egu ho nya sabra na ese wo kwam tsa bode no wo benya support nso ho ewia sinye obi a ne beta wo wo do pa ni pa digina ho no ma ha yankasa wonye ewia sinyina nkasa wonye but edipa ba akopɛ ebe sori agina ama wo na waja horoma ko sinkonya moja horoma ko sinkonya sabu sumi bi ama 5 million ne skana akwaje ne bank no nya body ni bi ne egu ono hwe me na makwanya we so ka kire ma ne bia omu ko sashi ene ne mantamu ade ka ko sesa wo mu body adifudie ade breye kuma se ne nkan aboden ama musasi sinkura asefo no ye hwanu amaye o ne kama wo ho ewia se die bia wo beye bia da wanim wo beti so ba hwepuafo no ko ye no efo wo tenkran makokura wadua bi da
kuyani nkodua bode ono ho na fa kona kotoni di na buni kwasia yale yanka so obi modua o beto ko ya no no an se kohia ho wo ne hwe fam a wodan wani me na menka so obi amodua o me si kosua ho na wo so to kosua fufuo miensa na ade hwe bode na wo ton no na dan wani pacha mo friend mami nze se kasa na akodi ho me pacha sa 155 no me pride nti buloza be se ne ma ye sister ya de chenye no na me pride no be ma me mu 10 million se menye mfanko am chance of family all of wonye mfanko hen me mfanko me krom nti me kan se menye na me ni me se me de beba ha nti me so sa mami wo de beba ha kra take action ya action wo ho uti wo wani ade mami ye pa ni kurukura so bebo me ni kunu ho ade betuma na so ban 5 so bebo me ni kunu ho ade betuma ni ama ni bu ho mo mudi mani bi achi yan kwasi asamo a na sabi hello mami sapon hello mami sapon mami sapon hello ohefo kayepe ma me no mo fa phone foforo kra emfre no mayen mo san de phone wa afre na hwa na wa amfa ah ya mo me yenya ya ho saa o wo ye be ma na wo yiri bu obi kwase a masa wo be ma ye ne se kanyansasam na be ma na ka kire me se wo me fa sika ma me yire metua wu a woti wu a na me se a twi kasa na za me nya ni pampo madam yankopon ene ye nananom enka ne ye nananom no na emrafo no fa baaburu ma ye no ne ye nananom wo no ye ma bia wo mu yi cause so obi bie na no ka se wo bi da mini ho abra ko sia 3 cedis men ka se bodua bet ko sia 3 cedis ya mo me ye nyai sa de na me ya na ye me ya se obi bedua bodua ansa na embra go ntwa no mutiri kwato bodua ho no 20 cedis duro na mo de abeje ye 1.2 million. Hello. Watch your moon function. Maybe I try to say, I'm but I'm a saponi, sapamani. Watch your I'm the patrol winning mammy be a friend until Linda. Watch your minute. Oh, what's that she? Watch your minute. What's in the sika baby do? A higher Japan TV. What's in the sika baby do? Me patrol, I am correct. Watch your minute. The bed is kind of the baby patrol. Mama, me do go. Get a minute, dear. Let's have a couple of sound. Oh, me do yeah. Aha, ain't you know, the do Ghana can buy. I'm a very away. It's in that area, I'm a new proof and I can say, a new plan or away. Ain't you go past you? And you say, say no. You do catch us, can 5,000 amount. I got 13,000. To sign a chair, I don't mind to be an. Maybe you should say, Mama of 500 because I'm a year I can pay. It's maybe sure Mama will spend 500. Now I have to meet the scanning for because stay down and intimate. What is Canaka say? I got 13,000. 18 Busumi the other man is 500. Now how many years to the betia? About I say, I see saying how much all the tears is got free walk. Mamma, so why would you say 2 years? Yes, some money I can you. Mamma, 2 years now, make an assessment. Oh, so I'm a church. I saw some. I saw some 8 years on Wednesday. Any 1 week, the old man I buy. I said, I do sit up. And I'm so one friend. Says to me, Mr. Remouse, say, it's mamma now, can't want a minute, but don't come. You can't, you don't cost a show. No, mamma, no happy. No, mamma, no 4 parts, I say. Says Apollo on your order. It's in your patch, say that. Now, please can move out from family. Who's going to said that? I
I was saying to me said that they say me our be man no akura no just say 13,000 I for ma it is an etia dia ka o si da dey to me said I just said that all e ba say no all for na me bua you wey dey no 1 month no me send 50 million man bibi ta ma me na ti o so onye na me pay man na so na come say no I decided that man. I don't start to tell them, look at my everywhere. I be on the one, I'm because of broad everywhere. It's my person now, 1 month, and it's 50 million. That means send it from out. It's in there. I do my tell so walk about the my dad saying that to us some picture. And I'm seeing you know. So that's it, Thursday. I'm a couple 1,000. Oh, go on the demand is only now. Also, I did all the same. And I'm saying, Lord, Friday, over down the car. So many of you are wa and I make sure all of it. Many of you are just a lot of friends, and a lot of friends. I know some good inside a scat time on the man or 2 lot of 3.6 your film. Now I 8.6, not 8.4 more than a gun rapper. And I'm saying, I don't know. I saw for say, only 2 Mr. Gucci. Now 1 year because they job will be here. Any man I car. And I say, she's can also be chairman, because I'm make ya. At this time, this is carry out my answers on the lot of fire. It's me, I know Joe, Jim, I tell me what for Bobby Jack and my master, which I forgot to say. All about fast snap and you could show up on the Jack and simply. I know what I was going to make a lot for 2 million. No, man, I'm saying the better for 2 million. I'm not the point. It's me, Pacho, man, Miss Lapon. Buy ye. A cano, a dog so may say, and son of a fool more bankai. Who said I was so may say? Mom, I was sure they stand there because I said, but 2 years ago. 2 and 4 years, that's trying to me. Anna or bankai was the one crown or buy it. A man owning baby. Shall what the Antamagufi and a deal, Mange 4 Tatano. Ekwabasa ifano or atia when you dey oye because said so kwaje bank loan na ye Jeffrey wa na ye ma wona wo kata so na wo bodam anu wo bank na ya wo be ye no sabre nso na wo subodi egu wanim a wo ton ma me body obisa say ni kwa na obeto na ma me na me de ka na de body free of class on the blame God oya we say ma me na me de ka na de body free of class on the blame ko say ni pa me de ka wa me me ma nton me de no be chere I dey come you enu nie sikari say ye ne so sikari mu da ben na bi sikano ebebre ma me say ni say nya gwa you Wednesday ni 1 month me ba 50 million na dey aka ma say ko cha kan wa me na free da bi e be pacho say woman 50 million ebeka say me pacho me ba ma 50 million ka 8,000 ma me wo free ho na ba da ben me pacho me free ho na enu ane de yen me pacho no ya wada ni na awoche enu ya wada ni na awoche ana ko ka so this card be ma da ben o se o be ma me 40 million that's a 10 million no de ma na me se me na bank e ba cho wo ka say date be no this card be ma October ending o be ma me 40 million na me se me ba cho ma me October ending is say na de ba me pa cho bo so me no kura ya na me bo so me no show ye bo so me ka say ma 5,000 na me give 1,000 man na ka 4,000 it is say bo so me so say na wo de break Sabo so na me say na so ma me oba na ni wa mi ko so na me say na so na me ka say to bo asi o me ka say bo so me no aka na me ensanse na enanan ana me say no say I know be say no Wednesday no ba no 1 month and just sabo so we enter be say no 1 month no 1 month na wo ko fa say na ama no me ba try u betua mu half ya pa cha wani die ma me sapon me ma me akiri ba de ama sapon ma me sapon me srew wani die mu da me srew I respect you a lot sikan wa woni mi sa che ya tataro say what you free the fee ma me ajuma na ya no ajuma na ya I don't know plan na me ka for father me say ya nyama no so be fa one check and me na me just me check am no I do your pressure so you man because I do na ya no I can do na na mo so ka ma me say so the pressure too bad so e ma ye ma say me di ma tamu ko bo dia mo dia o sika no e ya dia wo betua they say ya mani mo dia o mo dia
sika no an wo je e dia kotua no wo ka but ade e di mfie mienu de ye be sraw se October no pesika ni mu fa ama no na fa no ye ma wo so me mienu na fa tue fe ba so me ti me na bo so mienu kan tue ska ma wo se bo de wo ko na bo so mienu an kan tue ska ko na wo to na wo kasa no sai wi ye di be di wa be ti a ja na yo na sai anya me die ne bo de ti ami ti no anya me die ne bo de toto se ye me die ne bo de na me no da mo e ti ya ya no o me ku ni ko no sa ko no e ja mi na di ye sa ko ya juma ka ba no ko no ama sapon wo si sapon ma sa dia wo si me ti wa dia me ka no me ka dia me no me dia wo dia body me si sa bo su mi le na ka no mi na sa bo se be church ka na ka no na ko ye no na ma mi di dia body e ni scan wo de ko to ye e ka no na mo me ni ya juma na mi ti an ka na ba so what you ya fa da do ma me mi ti me ni ya juma na fa so ba so de wa me ka o I ka be da o de be da ile mi ntam no e na o ka se no no si ga so na me ba me on me just ask them on me just ask them ya wo ni sika na wo je wonu wo ko to wo de no eye loan sika eti se wo ni ya ni aduma o ye na no na na ni aduma me ba cho musumi aiwe no October end no ye here sika ni mu half me ba cho ma me ya pa cho o de half de baje di aka no ya beje di aka no o be chi amaye why do you say unchi aho mami I'm telling you me don't yankopon say akoya na fa so abechi skanu bechia Messi October ending ya just ma Messi skanu bechia e ye suni ba ye sutawa ojeje nkrofo board ye shamani skanu bechia Pachomati obechia skanu Pachomati yan free yankodru office no wafre skanu bechia Pachomati eti don't worry Pachomati Koko chaya ye ba Pachomidase apostle yanko kai ebiama okay ameka say sikano bechia she ebinum tenkran ana ebinum ye bodidwa ana wo de asisi nkrofo misi ye no office na wafre ya kan se ba hote woto no mo sere chese wonya wadri so obechia mo saani bi ana se wo big board ya so na woni ni mienu akoto nioma abomu a mo babo se kan na abenya accident aso na de wo ka ho ne de okuta suba pa me ba cho apostle yan kwa yo abrewa ye kona sade maame yesia ye no in fact wa ma abufuo na ba mo too much chese wo no obi kasa obi afro no kasa ade na wo die ne nyede na wo sa sere chese eye otwe enti ama sama do mu honom no mo fra na ni timbe mo fra na ni timbe de me peso bi abefa wo ama sama do mu ha na de police station abefa do wa bi anfre no ebe ti no abefa kawano tum ni yanko ada bo honom a wo ba hu na ntosika na akwahwe ase anu na me sao na obi amane na akosa obi so wobi do kosesi ya na wo amane na akosa obi a woni mu hwe abusun akwakohwe video na ba na chese ye wiase mu de kwase abuo de ye fa ne kwawo we sorry a no bu we kwase a no ya we ya yakayaka de ade de ya ono na enye ne dem eno sorry a no de ye obi ya de ye wa enye udew enso sa nipa na wo de ye na enye ne de no no a de bi bedi obi ni amenwuton bi nti swampa se na wuton yi no obi aba be free no so de ko no ama osika
Ebere so sa okofa ne ama na ni pay eto na system de kyerɛw. Oka stories de kyerɛw a. Odidi watam ekeka nsɛm hunu de kyerɛw a ɛbɛyɛ wo de. Ɛbɛyɛ wo de. Ade ade yɛn ya enye edem. Mom ye make sure say yen fa di yonyonko. Ye make sure pa yen ya hwe yie. Na enye Uni obi edi dwakra na uma nokre edoso e wo dwadie ni ma udi nokre de manipa na edu ebra woni bi na nipa no behu mobo wo sa wo de wudi nokre no wahu mobo no waboa na sa wo de ntro e na ye yi dia anytime bia obi abeda ne nachi e de akyerew mumye ma nokre die enoso e wo ya bra bom titiriw yedi ye ne afoforo di dwa enye sa dia aho kyere de ebe fam saa de bia ye ho be kyere de bia ye be pankofo kyew so mo moan so emma to me nhwe yi ye ntutu ya namon no eyie ye ni nokre no na moaye medofo me de besia fo wafutuo di nokre ema onyonko no so di nokre emfa ma na asumdue embra me de besia dasene ebe sanso ehye bi Emma Renfi, I had that's why Emergency Ghana TV. Like a video, na share, na subscribe, na fe drop your comments in the comment section. Mo son for na akosia, me na me je adwa, am de dwuma de ba wakwem. Abusia, that's ene ebesanso ehye macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.